Marko i ja smo zadnjih dana u nekakvim nedoumicama. Manjku komunikacije, komunikaciji bez razumijevanja. Pa sam razmišljala neko vrijeme, ali sam na kraju znala što ću. Ljudi, jel može trenutak pažnje? Eto, nešto bi rekao. Nema, molim te. Jučer sam nešto komentirao tako na večeri, neke stvari. Možda sam nekom bacio u riječ. Eto, ja svojim putem ispričavam. Ako sam nešto loše rekao. I obratio bi se Tini. Tina, ali misliš da i ti imamo dobar odnos? Stjepane, molim te. Ne, ozbiljno, pitam te, da li misliš da i ti imamo dobar odnos? Ne, ja ti nemamo nikakav odnos, Stjepane, ili si nebitan mi u životu. Znam da si ti nebitan, Odrasti pa ali... se onda možeš javiti. Slušaj, ovako, dobro, ja znam da si tebi nebitan, ali mi imamo loš odnos. Ti Mi mene nemamo konstantno nikakav odnos. vrijeđaš, psuješ mi Ja tebe vrijeđam svim. i ne ponašaš se u redu prema meni. Da. Iz nekog razloga, ne znam i zbog kojeg. Iritantan si, evo. To ti je dovoljan razlog. Iritantan sam? Da. Dobro, eto, Jako molim te, si iritantan molim te i da ja me ne više ne psujem i ne vrijeđaš, da me ne vrijeđam. psuješ i to je to, jel tako? Ja te Može. ni ne vrijeđam, Smo niti riješili to. psujem. Ako ne možemo komunicirati, nemoj mi se obraćati i to je to. Slažem se u potpunosti. Tako Ne je. vidiš me, ne čuješ me. Mogu si me upozoriti. Pa ne, nisam znala da će... Da si znao. A voli pažnju. Kaj moraš lajat uvijek. Čim uđeš u prostoriju moraš lajat, razumijem. Sve nebitno je ovo sad bilo. Nepotrebno. Totalno. Pas koji laje ne grize. To je Stjepan koji previše laje, a ništa ne radi. I to je samo opet bila neka njegova drama. Jer je Stjepan jedan veliki drama queen.